Last-minute video of the late TikTok sensation Ahoufe threw Tupac in the hospital before he met his untimely death. Hospital attendant busily displaying his Mavis speaking skills, while patient was seriously battling for his life. On my say, what face that video we? Video we last day Ahoufe or call hospital no. Eno no. Ote wano yenhwe de doctor no oyo. Abrantie no yare. Ena oyare so muti musa kwa no yare. Uja se ena no ho yira no. Na wo doctor ote ho. Ena doctor no so advert bi na oye o computer no so e dey no because we enye duro ena o troja man we na enye duro. As if say doctor no obo game bi and I say doctor no watu some loto bi ena o check bibisa ena attention no akọ gina ne computer no so ena omo so ewo doctor no so enchenya no obia focus ewo ne computer no so ena omo nyina eyi omani efiri Ahoufe so omame na me see sa branti owu eyem ya rough abranti yare enti yare we mu na abranti na fam wuye o akwanse okọ yaresaba yaresade nka ye ko a oman ye beba no nanka ye ho atoye na so we ko e wu okọ na sabi onu so bewu okọ na ade no na enye strong sa o enti oma two things ada say ye be chi Ahoufe ni manager no ya san check doctor na because gana nko na nkosiafo doctor no ombekum obi omukum obi a emre endi no se den na okum obi ejimifo nko ejimi man oma nkosiafo man sabi ebi no mu Ghana na o doctor ntimi ebetuma ye obi operation obewie operation no entumago ono no edipe pan eninsamo gya no obewie no na o gya no onipa ne yem eti ebedu 3 days 4 days no na nipa na ya ye operation ewie no afi no na nefu na eye cheko ebe ba mu abefuchiri mu no afi na okosie ni doctor no obeka se mi ru afio emna mi wie operation no entumago no emeja kawiem enti ade bechi na nipa na wu nipa no so ewu a emma enche no obi so de scissors na omudi scissors any sikan a omudi operation no omwie a no masa aja to nipa no yem enkonse tise Ghana for ejimie for no donso enu ntinu yempen for so ehun se most of doctor for no omo ejimi ntinu omuso omu yare a no ma babrutire abesa omu yare uja se kromo doctor nimpo hwe na owu a emma no ebebusa no emma no ebe question se na semesi wuye kromo eduru a menim se anya ade a menim se ukọ pharmacy a ukoto a yembusa o doctor report eni se ukoto condom ondoma ana ukoto ebia paracetamol ana yes ibuprofen sanman de ondoma base wo yare serious bi na ukọ apotheke se me to duru da bi disa ukọ o doctor ho ema doctor no chro check o ansa na wa chro ya ehu duro de ama nanso ya no mukure enkosiafo Ghana fo nkosiafo bi no mu no nipa na yare yepe na okọ pharmacy na okọ so no nipa no a okokoto no ono onye doctor he know nothing about medication nipa na ewie GSS nipa na ewie SS na wa failure o failure no na busafo sa de kojo wa failure de kotana wo fa shop na no na ote ho and he know nothing about medicine. And so kotono say wo yare a no achocho do edon kwasiado bi e dia mo because owu a he don't care emranche no e na mu gu amonfo no emuku amon me say 90% amonfo mu wunya e ya doctor for e na pharmacy for eno nchi amam na make say ye hia leader say be leader enya dwumfi e na ni trimu leader odwini pa ho na sa leader na entimi change we nya from the system which I say ukọ Rwanda sa de wunya no mo twem ti ye hia leader di bi say kan Japan. People like this. Oti ase na Ahoufe timi ayara ba ho. Mantimi amana antan baby mantimi amana anda empaso. Omantimi ama branche no anna mpaso. Na branche no eti akranso nya so se na ne ho eyira no. Na okosia no
doctor because they don't respect it, they don't value life. Ghana for no omo believe say you nipa and you nimpan. Uni sikadia oba hospital. Enji na no man me call Ghana me dey ma call hospital e ka de anka me ko tokwa because omo jimi omo enwe kwasiafo omo jimi omo so na pesika Ghana na call hospital a before obe wure mu no ye beje o obetua card no ye beche otu enyima bi obewie no ko ha call hospital se oti anase ona na ya wia no obe call nipa makoma ko fo nchen na obi aso ebeje ni sika kakra obi abeje na so obewie so na ho nto na mse Ghana ho nipa dodo omo ewu nyina no eye punishment enkosiafo ejimifo and they are all wicked people. Ghana for ye wicked. Me who African country me wicked than Ghanaians. And to over Ghana nyima body de. And nyima bo din so no and for bia hu so on say masa me na me see me dan na me tuma who born talk to question me. They see a oko Ghana say see ya. O kase o petimpa house of contain atrema ma o nkura 3,000 Ghana stadia. O mu fa maw 3,000 4,000 aden ejuma be so en o Ghana. O chase ejuma be na o Ghana enu nchi o ma me gina sa akonya so e kase. Ghana for the see and say MP before delegates for say o mko to aba no. Memu focus because who hwe Bawumia he know oni mu grassroots for no oni mu alankas oni mu but they omu deserve it but said omu enkai mo no. This is the time where I say muso mutimi akire say yes we yankai wo nipa ba ko ono e kai mu aye candidate Japan afi de bia oka ono otimi ko down otimi ko from etimi ehu mu nyina mu how enye Bawumia na Lancash they know you guys nothing omu ni mu na motimi ku abrantie na wo manager so unimi say abrantie no sabi oyare oruso a untwa abrantie metininte bia wo say onya honfe na da onya honfe na sorry ona osi honfe efrudifo asema okay ebe de na yagiatum ahonfe ti we ontimi si niama o mai me si ahonfe ontimi si niama o se oni na dadane oni na da enyane oni osi niama ubo dog na akola una osi o se oni no eneda ena onu sa abrantie sabi yare won ho enti we obi aka obe stop no from drinking obe stop no from smoking na wati matra wa na uso ontwa ne ka ade onu se oto nsia ba ko ma no onum wi a abrantie no na waye okay because normally no omo pensa no onya to Guinness be ko hye nsa pe asan we kunu so the guy was using this advantage and why san akwa na ewu enko siafo man ye we no emra enya ne hwe o mam dem see san ko sen me am say become a side you can small squad I'm also a quiet also effort straightforward you follow the same route you are oh my Ghana no be the born here yes nyambe tuoka any nyambe tuoka yes atem da ubeko there's no hell una oji o hell di and oji heaven di and so obi di born here e say e man di no na mfoka say nyambe tuoka na say nyakopon ntwe ka so e man di na osu di ni bi obi kum oba osu kum ni bi ateka o ti ase